Pozdrav svima, ja sam Dejan iz tima Fototapeta po meri. Danas ćemo u projektu Radi sam pojednostaviti lepljenje fototapeta na najlakši način. Danas radimo fototapet koji je štampan na blue back papiru. U ponudi imamo naravno pored blue back papira još materijala i princip postavljanja svih vrsta papira na kojim štampamo fototapete je isti. Danas ćemo vam pokazati na blue back papiru. U zavisnosti od dimenzija vašeg zida, tapet se sastoji iz više segmenata, 2, 3, 4, 5 i više, i svaki segment se preklapa preko prethodnog za po 1 cm. U kutiji pored fototapeta i pored uputstva za lepljenje dobijate i lepak. Razmera je na jednu kesicu lepka koja ima 200 grama se rastvara od 5 do 7 litara vode. Gustina samog lepka treba da bude otprilike kao gustina meda. Sad ću vam pokazati. Mi smo već napravili lepak za tapete i najidealnije je da bude gusto ovako kao med. Slobodno može i gušći da bude lepak, bitno je samo da ne bude red. Krećemo sa postavljanjem tapete. Prvi korak je mazanje zadnjeg dela fototapete. Nakon namazanog zadnjeg dela fototapete mažemo parče zida gdje postavljamo prvi segment. Ono što je jako bitno, to nismo na početku rekli, a to je da ne treba apsolutno nikakva priprema samog zida pre postavljanja fototapete. Dovoljno je samo da vam zid bude idealno ravan. Možete koristiti valjak, molarski valjak koji molari koriste za krečenje. Nanosimo lepak. Ivice su jako bitne. Njih možete slobodno malo više natopiti da ne bi bile suve i da vam se ne bi tapet ulepio sa zidom. Nakon namazanog prvog segmenta, lepak treba da odstoji na samom papiru 2 do 3 minuta, a u međuvremenu mažete parče zida na kome postavljate prvi segment. Nakon što ste namazali parče zida gde postavljate prvi segment, tapet je spreman za postavljanje i kao što vidite, kada se lepak sjedinjuje sa papirom, on dobija na elastičnosti i vi ga možete bukvalno saviti, otvoriti i ništa se neće desiti. Kada postavljate tapet, uvek gledate, s obzirom da su svi zidovi gore, to jest plafoni krivi, da prebacite tapet za barem pola santimetra preko. Jer tapet koji vam šaljemo, uvek vam šaljemo za par santimetra i u širinu i u visinu. Dakle, pola santimetra preko, namještate ga i nakon toga sa četkom izbijate vazduh od sredine na gore, levo, desno. I to je generalno cijel proces za postavljanje fototapeta. Nakon zalepljenog prvog segmenta, vlažnom magičnom krpom prebrisati cijel tapet, prednju stranu tapeta, iz prostog razloga što kada smo zatezali četkom sam fototapet, verovatno je na nekim mestima ostao i lepak, i iz tog razloga da pre nego što se osuši tapet je idealno da ga prebrišete sa vlažnom magičnom krpom. Kao što smo vam na početku klipa rekli, svaki sljedeći segment ima preklop preko prethodnog segmenta od po 1 cm. Tako ćete dobiti idealno uklopljenu sliku. Nadamo se da smo vam ovim klipom pomogli i da ste zadovoljni krajnjim rezultatom. Možete nas pratiti na našim društvenim mrežama i za sva dodatna pitanja možete nam pisati putem Facebook stranice, Instagrama i putem maila. Veliki pozdrav!